Musiasa Timothy Kithenji ura wonanite wiru wa kuruira giti gia seneta wa Meru na ugite kuri na bata ya Meru kumenya ni bao bari kiri barua ya kwendagia mira ome ya Kenya. Kithenji augite bau ne boba gwatirite na bari na inya kiri mira na ni babatere guchunkono ne ara ugite kuri na bata ya kuongera riu kiri kimera kya mira kenda kuguna Meru na muno hari mibaki mira giki kinyankuruki kagiteno ka musiasa Martin Muria kiongozi na akathite maguri ja Meru ja kimera giki akiuga jejite nyume atongere Bamiru gwikagikaro na kujariria. Maya Narua waziri wa ulimi Mutaika weko ngazeti beye njeru ya kimera kya mira akiuga ngirindi ya mbere kethire kendwa chiringi ngiri mwana magana jatatu ngirindi ya ijere chiringi magana mugwanja nere gwitwarere kendwa chiringi ngiri mwe na nde akiari ura wale MC wa Nyaki West Martin Muria kiongozi na ugite biashara ya mirano ke kwagira na nandi nethire de kiromba seneta wa Meru Kadhuri Murungi kwita na mbere gusukuma muswanda joko eberia mira keregitengo kyanda wacha kurebia prices utu wana Narua I price chumba kuguna mulimi na arora ruterero egembe na tukwira triseneta ituije kwina bill irigi senate ireka itamira kuma against psychotropic and narcotic the substances ewi ita ingotike mireka nationally kana internationally recognized na mirato amiendia kunde na thank you very much Kadhuri Murungi jawo kingpin wetu uro tuturite aterete mira uro tuturite ateterete mira igitari onde ikuma KSGR tukuona nao twakuona ki murimi naria twakuona wina ikundi byo mira bukiariria mira ureka abua na kwenda guchokeria atongeria bonde ba Meru County kadhu nyingi sana na ntuburari na muchemanio turajura itire matunda jaja tukuona na abua ngina kumuriri wa githekyo seneta Timothy Kithenji na ugite thina ya mirate beyende ni thoko na akiuga ikaro kya mira kira kirathithikite kana kithirite ikithithwa ariuga ikaro bibite na uguni burukere murimi wa kimera giki mira thai inge imono egembe ndireta nao mira ni mingi mono kwau ikubati kwina demand supply curve ibati gwitangu gitu kamenya pricing. What matters with mira is about the market. All leaders betu ibati gwito karande na kunywa chai na gwika michemanio Nairobi muchemano jujwa ere Kadhuri Murungi ekite no tikyo kirauma atatwira no wendagia mira atatwira no meeting eta meeting yu ne kunywa chai utibio tethia Meru na inya karatati ka kauma utibio kagatethia Meru bibi ni tonga biu biere bira essence to bia kwendia mira ibio bieto tonga Ameru bagatigwo na thina yawe mira kiuria kinene kiria Timothy Kithenji aguchuria ni bao bai baruga cha kwendia mira areugite ne njume nkairi ya ibaruga iu iri kwenda gwitongia kuma na kimera kya mira. Who is licensed kethia MP betu na governor na senator iba kwenda gutwira imbi ina mira itagana nikinonto manto ja mira jari na kukwendwa kwa mira kuri itukwenda kumenya who are licensed kwendia mira yetu ome na guntu kungi boja iri EMP wetu inyomwe uliku kana governor kana senator beka one initiative inye kuthithia research kumenya mira yombo tumira jambi. For example, I have researched myself na ndamenya mira Israel mira biscuits ni tumairo military na atia Kenya batamenya mira yetu no tumbe kuthithia factory ya tuka process mira yetu eka exportwa Israel ere biscuits cha military. Bunge Timothy ariuga kuri na nthiguru bari magana bakendia mbake na mbake jethagirwo erekere gitengo kya ndawa cia mbogita na mbake je nithagirwo ekendwa nthiguru ta iji ya Kenya inde akiuga kire kumurigaria ni kwithira mira ne ingi nthiguru ni imwe na mira eje tionekenwe kana etarirwo bwegere ndawa cia mbogita ariuria ni kithirite keingwa nthiguru ni imwe na tumbako thigara icienda gwa ciandiki ciena nicotine
niki nontu mira yetu itomba gwikirwe gamba kuga nicotine nirawa ni kureta cancer, nirawa ni kureta mbi, but thigara iciendereaga kwendwa. Niki gutiro mbikana kumane na leaders betu bathithia policy gatuma mira ya packaged na iwonwa about whatever antu bakuwonwa about, of which batu tutona ja Meru tuona gintu kiria giafecta antu jamira. Muthiene muria kiongozi aruga thoko ya kimera kia mira ikeja kubwabwega ne akariba Meru bonde bethra bagitetheka na te akari ake bakuma merigene ya Igembe. Mira thoko yo itia kana antu bara bena mbecha bakagura ikwatie, bakagura skuma, bakagura into bira bionda tuli mandeji na tu same case twabenderia muiganya ja kwaka kana nyabo batwenderia. Yani it's a trade by itself. Ne kurugura mantu maingi na ne kureta GDP ya Meru na Kenya yonthe iri iguru na atuma igaitia. Report ratito cia weru weekendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare.